Ja sam Marina, urednica web sajta biljnaishrana.com, a sada vam predstavljam kraljicu voća, mangostin. Sa izgledom ljubičaste mandarine sa zelenom kapicom, mangostin nosi titulu kraljice voća po interesantnoj legendi u kojoj je kraljica Viktorija ponudila nagradu od 100 britanskih funti onome kojoj donese ovo voće. Mangostin raste na zimzelenom drveću u tropskim delovima Azije i Južne Amerike. Mangostin je zreo kada se ljubičasta opna lako otvori. Ukus belog mesa koji se nalazi u sredini ove voćkice može se opisati kao kombinacija slatkog, citrusnog i sočnog, a neki opisuju ukus kao mešavinu nektarine, jagoda i ananasa. Ako mislite da njeno malo visočanstvo zaslužuje pohvalu, molim vas da kliknete na sviđa mi se i da prosledite ovaj snimak. Do sledećeg viđenja ja vam šaljem kraljevske pozdrave.